Tripura hastio abono poila kokborok Gospel Music Festival 2025 khlaijaknani thangai tongo salthami bagi Khumulwng amchayo. First kokborok Gospel Music Festival 2025 Fani basgani December talni 28, 29, 30 saltham romai Khumulwng amchayo khlaijaknani thangai tongo. Tripura hastni rachapungbai korongsakrok or terror of festival of Phai Majana Bagai, Kobokha, Kokborok Gospel Music Festival ni President Pastor Nafurai Jamatia, Logyo Tongo, Apurbo Deborma, Nilmuni, Deborma, Tinku Jamatia, Akosong, Tini Agostali Nichisin Salmari Strangshlo, Kokmatmani Biskango, Hasni Joto Lukurogno, or terror of festival of Phai Majana Bagai, Kobok Zaka, Tay Jero, Chubana Musungi Tongi Robo, Chubai Manai, Gospel Music Festival ni QR Bo, Razak Tongo, or QR ni Bishinti. Je chubana musunai ro chubai manna ni kok shaklaikha kokborok Gospel Music Festival ni luajinai adong ro Joto Takhuk kaham tini first kokborok Gospel Music Festival 2025 aktiwe je media person rogno sung koimani bagwi ba short notice borok sungno response roi phai sopaika belai belai ke jorno joto na hambai pilawo te chini logiwo tongo music Gospel Music Festival ni President Pastor Dr. Reverend Nafurai Jamatia, chin loge tomo Vice President Reverend Pastor te chin loge tomo Senior Pastor Joto Deborma, te chini tomo Senior Pastor Nirmal Deborma, te Pastor tomo Biswajit Jamatia, chin Dikon tomo Subal Deborma. Te chini unklogo propastor tongo Gandhi Deborma. Nge ang nije secretary festival ni. Nge ang pila zoranai chini president nono kok thaisa thaili festival na tei sanabagi. Hafang yafaro sobrai Jesu Kristo ni mongoi. Ngai sang tini khasrang jak tongtholai jak ke norokno sung maringkha Narabo kaham kurang kalaini sok pelai jakha jang sana naiman kai sibuskang December salmari 28, 29, 30 wo 2025 December jang oro Khumulwng no Kokborok Gospel Musical Festival mamlai sisaka Tabugno Kokborok Gospel Musical Festival ungnai chini bharon bisingo sengsaw no khop gake je rasamung sina